Pemlo pinitum jasemet CUET putak jasemet non hurgi chodu non pinia angbong sedame dak ISO pislong jasemet student satum kemang prong la solam putak situm kelam ke paklar je pansi tum karbilo chari song TDP amai hin bentum mai phapomlo pinilimen thari admission se penili karbilo chari song atiria mai long logo chari prong kelang bangkumate education secretary pada nilong na charabdon dak propaganda secretary akai songjati so la pen ako exam ke tokun ja pan kasih sakit pik walam ke tum social media through tum cepat nang bomlo dak ke thegiding tum dak professor tum samela solam ke pak nang lo so na sin tum kar bilo chari asong ben samela tum pong tum kar bengo tum mas kom sila pan tum aso ka chuning ribang tum palela aso ka chuning rida mateng pensi samela pan ke patumi si kar bengo tum mas council education EMC ang ni perang ke mai phalo laso perang ke mai long jasemel bangke CUET Satlan kalbiang long pen ketok dunjia tumapan CM relief fund pen jasemet financially cerap pun po selang tum so perang ke mai long paklang lo kasi laso perang ke mai long paklang dia pen apia bangke student satu bangke ningkarong lo je dak laso asalan ketok dunjia pan council kana sabsu kirap ke long po lo joni si kasi laso perang ke mai long kapahumli dam chia pan natum pan lo so thanks ye pini karbiang long so kirap ki long chia pan dak pini dak IS office long bang lo pini ni to mi thang ma si dak dun lo ni to mi thang bang paru bang suri si se student so tum bang dak na bang lo la so kirap ki long chia pan bos tame la so kirap bang ke apini tum IS pen tum chingki lo ala ni thana bang ke so kira bangke non mat case latum piune bus latum pulo ati pamate dak model code of conduct June 4 si juji palam si dak lang lo ala sojo lang tum peran isi order pa lang lo isi notice pa lang lo hala dak ateng tum copy ma dak ki fill up nangji laso pola tum pa lang lo sila so teng si student tum fill up si laso teng si hala block to vice team kan dak LD tum hala tum in charge peg lo tum hansi tum through WhatsApp and same through tum tum physically sama tum cingkidam si tum laso kirap long pu walang si tum paklang lo kasi laso kirap bang kelang tum paklang bangke reimbursement ason si tum klang lo je alang tum cross di alang tum train bhara lapen hala pila po hello wing tum bangke kichoda kichogi jun lapen ke pila po room ke do bhara pada ke do hotel ke do bhara lai ka do we tum sono po tum bila boisia tum mai sab si wan si laso teng si tum reimbursement long ji kolam si bang lo sedame tum dak las lamang solo tum kar bilo chari song pen kachuni ridon kang tum bang te bang la bohen lo la semela bang ke da students atom pini da ay so please long kachitong tum bang ke ni tum thek long teng poda da ke ki du ke la made la tum pilo bho tangka mahaw ka we bidi ka we hada la semela bang ke ada center hiloving posia da ki do dam di malong tum pilo bho ki do thai ka we la ki sung ben se tum da ka bang laso ani the je kar binglo tum mas council CM relief fund pen ke ram long ko joni tum ke bang posi nili nitum kar bilo chore so me chuni ri dam tum lam ki bang la bohen lo yo si rapji pulo dangte la CUET exam ki to risoi jang tum han rapji pulo dangte na tum la reimbursement a proses abang na tum jasemela bangke papix gini mala tum non nang tum aning ke hang bangke students tum ning ke hang bangke lang tum mo phigilong abang kali dia nai non jasemela bangke la non exam ki to dun si siksak pi ke posila tum non si long nang ji polam si tum alam these pa plan lo sin tum karbino chari asong same karbino autonomous council ASEAN Dr. Tuliram Rohan pada education IM Richard Officer kan same tum main pen chuni palo asong hasia ko isi karbilo chari asong pen kachuni yang tum alam thibang la pehlo ni tum mo pen biota gi long te pudan te laso akirap di laso CM relief fund na akirap bang ke jasemen government institution tum han government school long government higher secondary school long pen ke pas tum masih rap to ji polam si lam thik lang lo sedami tum karbilo chari asong pen kachuni yang tum la penlo tum karbiang long bang ke tum bang ke tribal aso tum bang ke tum karbi pen chenglo ka do la tribal so ki du ke la rap tum bang ke tum government school private school po ke pla wi dan ji pusin tum paklang tum the bo mate ala so government school private school long mas tame tum long so tum na ki da ka vi pen jasemen bang te bo het pen kachali amarsa jol ki kana joni private school college long kachali dun tum do jasemen bang ke government college tum helowing adin tina posi tum ki dire dun ni pen private school long kachali tum do tum bang tum plak le dera ke rap ji pulo na tela tum an kon hamse tum rap tum ji
kasi nitum ako kabilo chari asong pen ko kijutsi ka chuni ring tung lam the bang la pen lo dak center bang nitum primary tempo lo aso center dak CUT center Karbi Anglong West Karbi Anglong long dak hini thom bak center binangji pun itum klembo mang bom sa port ka duri la so klembo mang bom hosi aso salang ko kosi tu aso salang ko kosi center bang nan sebet view ni lo bosi ke bang journey bang la so center itum dak Karbi Anglong long ta ki bivek nang je pan itum Karbi Anglong ton mas council pon ta itum pressure ki pizio pan itum bila ko ni hang lo lasi Karbi lo chari asong in pen bang ke lo la pen karja dunje phansi tum ka kida district lo asi das mera bangke athit pi bangela lo dak KAC pen CM relief fund pen kirapji po alam KAC plan lo asi laso kirap bangke pilo po non masiram nangji pusin nan ke ana ke prapen unana ke prapen sin tum rap nangji la de students atuma kisung bang joko di kisu achilang stame pilo po tiara pi la so compensation ki bang thang da le je posino la tuma pan medicine ki pinang je ho medicine ki pi nang je ho bang si tum rap ji pulang te rap du nang ji la sin tum kar bilo chale samna ka chuni tan the nang de tum kachini teng polo te pamo nang de tum kanin je teng polo te government higher secondary tum han si council pen rap cho ji pu private tum han rap re pu la bang so pu thak nang de tum hin pen kan deng pon ji la bang so bang etum pinida ke chengsi da so perang ke mai ben se chuni ripon lo la so bena pin etum si la son pilo po discriminate la son private school ben la son pinega se sa ko po etum nitum khang ma se etum chadam se etum ia ma phasa me chuni ri po ke raba bang etum mangai kadu se rab rabek nei po se etum chuni ri ni nang tum se me to tan peneng bang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen rabdet por la bang so CUET exam ke tok ji pha tangte aningkan bang ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke raver unide ji ta hai ji la se la dak Karbi Anglong along center ke wan ji phan nang le tum copy step lo ke deng kon por la pen copy dak Karbi Anglong long ke wan ji phan nang le tum ke lo chadi Karbi lo chadi asong hin pen penak lo por la bang so step ke deng ban nitum chubi ram tang perang ke mai long sang tum pachini lo Karbi Anglong Autonomous Council phan je Karbi Anglong long je semera bang ke da computer institution di council ben aso ka sponsor aso computer institution thedung aso abida semer government computer institution sameda thedung abida da computer itum sono po surisi ahum bena computer sona institution abida posi da semer bang ke chuitum perang ke mai lo da so institution itum da binai aso bilo de da semer bang ke CUT exam lo pininga bang ke semer pininga bang ke written stock lo ani kana prege itum pilo bola so exam itum ke la ke ani bang si written version ko dalibon itum chini teng ko sila so computer institution bilo bote mo ani kana prege bang ke itum da Karbi Anglong itum CUT asentar itum dolo bote so joy ke po same normal ke itum long high institution avela dasil high doveng nang ji la pen center doveng nang ji po bangke itum mage pini itum ka council ban mage itum siam thani itum chulam pinpura lo pa jera melo normal ke itum mage wala NTA di national testing agency function itum da semer bangke through itum university of truman same itum so Karbi lo chawya song pen itum center BJ fan itum NTA fan itum pinpura lo pa phale po tete la bang so non la CUET ke fel la tuma phan ke koson lo warsai nang le tum la bang so ni tum la solam the bang ni tum students atum phan than ben haning pa bilu pusing ma thalo same na tum arjudan de pusing tum thanan ko ko nasi la jasamena bangke CUET he puthang itum ke dam ta itum thando je CUET bangke itum la ke si pilo bo entrance examination jo same entrance examination so same itum da Karbi Anglong ke itum bangke Silchar University affiliated school side college side pina ko si Silchar University bangela so CUET bang deng jalo nasi CUET exam pidun vek na po students atom pidun vek na po pidun dere chok silo bola the bang lalo mo phi tum natum higher studies ka chari je phana so banga tum kana ho ko ji jasme pining bang ke tum bang ke government college pen chenglok eastern Karbi Anglong college pen chenglok da west Karbi Anglong ke dwana college long tai tum CUET pen CUET po langli pin se CUET kan gali pen se tum 90% admission bang ke non CUET pen se da admission pinangji bolam se tum pinpura lo ke pa jedo la pela tum men na start on de 80% tum admission pi posipuro so kami CUET bang kipila ko alam timang lagi kan thamo lagi si documentations pina lagi si pilo po university long entrance pina ko sila ke pirun derte mi piglo asin itum ke kachuni ne tum ke form ko fill up no tum an bang ke CUET bang ke exam so CUET exam ne pi vek na po apan CUET exam form fill up de tum han na ke nitum kar bilo chale so man si ka dogo bi phasa me admission ki pa fill up ji phan tum college long chiki than to
kalila CUT form bang ke fill up dum der lo la pen exams tami pidun po la fail der lo polote penang an tum ke fail ta doji kan hok itum sumar tum kan hok doji la bang si la ke fail tum han copy ni our side doji ma la bang so pathak na tum lo charlie song hin pen copy lo la so puthai ba tum semel la so puthai tum arjuna la semel bang ke CUT exam ki VP tum phanda admission pidet un lopul nate pala CUT fail der tum phanda tum our side pidun bang ko athilo tum da higher secondary pass tum mate nasi higher secondary pass tum man bang ke CUT fail der same tum semel bang ke kadu ke phanda admission ki palong lab ji phan long lab ji puine tum pudak te la same palong lab phan tum bori bang